BJP within the BJP da ko center ki BJP na Manipur ki irang sida kari pami. Now the question is ko akhoi na kaim to gidre habdi atai na table alpa any lepa amada issue ji matang lakpa issue je masi amamam to na loisalaga sum chalang gadam ne adu de any issue umta lei roiba ada issue me amje sum lakpa da sum loisan da bida hena issue semjalaga overloading overload oiradi puthang amuktragadi the solution for Gamduno. Mam Krumsari, Adam Impact News, Impact News, Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, Mamataram Musri, Nasi, Manu Hunda can topic role of political parties, MPs, and MLAs in restoring peace. But in Manipur, Hajoji or Manipur, Iran, Manipur crisis, a Sigi peace for Honabukanda. Political parties singi thogdang karino MLA sung MP singi myang di mihut na lero singa sigi thogdang karino masigi role sine khone ngasi ne masigi role si khone ne do si karino ga khogi haukiba khoi moren chai ani makhai helaba ahum phajal ga man puirang sida political parties sing maroina ruling sung opposition leiriba khoi party singna Manipur da peace problem gi dangta karam mong da kadai phaw yong khona ki aduga hajok da khoi thogdang kadai phaw no sangsilibage haibo hangsiba thorakpa aduga loina khoi MLA sing sung MP sing myang mihut na leiriba local leaders sing representatives sing sum khoi level da kadai phaw yong state asida peace and tranquility peace and normalcy problem hona da kadai phaw na thabak lowkey aduga lowri bagi have question thorakpa aduga loina ngasi manun gi topic da naina do simroina MLA sing sung MP sing na tawkiba makhoi afaba role aduga phattaba su role aduga makhoi atum lambi sung aram lambi khoi ngasi puthokna hona gani aduga political parties sing gi afaba role sung asoiba role makhoi atumba sung aram sing asi si puthoraga atumba si magai da yaram kai satlaga miam gi phong thokba justice sing asi pinam gi pandam ngasi gi topics lokho sami gi topics da khanane ne damakta impact news gi studio da langsan lebi se gi yet ek thong lebi se oza Dr. Dhanabir Laishram social scientist oza Dhanabir ham torong sorry oza Dhanabir hek thong lebi se oza Ningombam Bupenda Meetei senior spokesperson MPCC oza Bupenda tram sorry aduga ai yet thong lebi se oza Puyam Tomcha social activist oza Tomcha tram sorry yaram question se ai oza Tomcha do laksake oza Tomcha ahan bagi section na betare political parties Manipur da nimaro in political parties se hoji nga pai ba BJP opposition the main role lori Congress party aduga top regional parties national parties masam sa khadum leiri adugo ani sida koina focus tawraga Manipur gi sai enem kai helaba ahum phajal karba irang sida political parties singi makai ahan bagi section da ruling party na hoji phawd lori role masi gi role si kadai fawo yong lori masi atuma mai ge da changli han lobra yam cam effective oina political party na peace program na bathodang lori oza tomcha koi thamini aham mukta da view ma kuram jare hojiki hangbire ba question sigi matang da tasengna hojiki question si khumbada amam thaga yam lui amam thaga ne yam lai maram di kai da irang thokriba si me gi tang ahum morongani 2023 sidigi lakpaduna Sagi kui kanu ki marak sida ahamba kanu to busi yamna irang thok khagasu sagi ko mayam na bute hoji ti maduna asum khongthang nate haina busi yaure ko karino habam matam da kui ge more da adi Chachampur da leiba adi periphery da leiba sing se ondora aga sagi kui ge somnakanda save oiba mafam da purpagi podam lei somnakanda su ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯗꯅꯕ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒꯦꯗ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕꯨꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ matik chaba security piraga dum lairambana sagi akhoi irang chin nemtharak matamda maduna di khara hena thugadra thurumgadra haibagi potam khaktang di hojik akhoi mayam gi wakhal pognare okay ana masi ta seng hata ga de amorom da hargadi matusu ai lal haibdi haina ai hajiroi mamdi kaigino haiba matamda da mai magi leiba mafamdu da sai ko akhoi gi matik chaba security lairibni khudakta paisanare ibani natra madu targa he masi lengba yade haidana thamom taragadi hojik so hojik akhoi na kana se irang che nemda hanaba yam thuba masak ama oiramba yabagi podam di leiba okay masi mai hajininge ahan begi oinadi ai masi kano se yam kana panjaninge loina na madudagi di akhoi masi matang lakhre
ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯥꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯞꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯦꯞꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯦꯞꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯍꯟꯕ ꯈꯣꯠꯍꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯟꯆꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏ ꯍꯦꯜꯂ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤভ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯔꯤꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯏꯪꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯨꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯨꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯊꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝꯗ ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯂꯩꯃꯔꯥꯝꯗ ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ IDP ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯗꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ MLAꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯒꯅꯨꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤ ꯆꯪꯉꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤक ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯁꯨꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ MLAꯗꯨꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ Okay, ꯑꯣꯖꯥꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ PR ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯏꯚꯟ PR ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ BJPꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ BJP ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ BJP MLAꯁꯤꯡ BJPꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ BL ꯁꯟꯇꯣꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ MLAꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLA ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯀꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯎꯅꯔꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯎꯕꯨꯗꯤ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄꯤꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯊꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕꯗꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ
असम नाकंदा तंपाकीदी खुलाई कंट्रोल तौग्रेको चिंगदा खुलाई कंट्रोल तौदबनिना चिंगी कांबुसे कमायना कनोसे अखोगी पीस पोरकना अपील तौबुसे अपील तौबु ngambagi voice bo leitrabane okay am samna harabdo ko adu itargadi ad chalesina fare akhoi tawrage everybody is ready for peace akhoi lan pamba mata yaude peace pamba ngakta ne du sigi marak sida nakoina smai tawduna government hai tare nahan gi moi party gi ni ko aduna hojik laiba go kan center se ko center na pia government na moi do khulai pahel ga thamise masidi noi control to adu asi control tawduna akhoi gi karai be MLAs si taisen badi yaro hedana mana wahai am tang phongdok piramagadi ko modu yamen phajara ngane khalle ko aduna hojik su adu mangai adubu mkhoi gi maikai digi tawde na khan targasu hojik hojik harisine ngasai gi akhoi gi kano opposition da lai bane ba hojik akhoi honorable ranjit si ko ma appeal tawjari ne banatra sumai tawdana moirang gi lai ba kari gi lai ma se payam punna appeal taw ko matam sida sai PR gi government sina su madu da kai dok sige ne moi pau phong bum change ba hojik di MLA ne haidana ma kusi to ya ba matam di natte ba natra adna taseng na ta di madwane sangwa matam da han su irang gi tholok tring da sugnu di thengna irang thokpani moina peace committee semna khotani yam kan hona gi ba phom ne ba ko adna admai tawdana changragadi mana chango na hari du su kar ma wari sabuk so na khar di lai ramani understanding am di lai ramani ba ko ma peace ki initiative so ilo ramani na khalle na to aduna ta ta ga ma ka ju ko seloi ba mana ko ru mutum da irang tholok ta ga di ma ju ma mai chok ko dori ne ko admai tawdana sai periphery da lai riba MLA sing se asigi na amuk role je hena chawai ba ko adubo masidi ja akoina khangba ngamda ba madi koi party gi oina kari stand loge ha ba se sai MLA digi oina tholok pai wane ba party gi oina party gi president di natraga secretary digi sai ko party gi kaino amadi haibam di thoidra chumrai hajai cha akhoi wakhal de adune ba party gi stand party gi stand di BJP haru ne ko asu BJP de yawa MLA koi thaiman gi harsine ko mana peace appeal to ba okay atu ta mai tawdna sai gi kaino che party gi di BJP gi oina natraga congress gi oina natraga CPI gi oina party gi stand se party gi general secretary organization gumba ko natragana administration pubu gumna akhoi smai tawdna akhoi peace program tawsen habse party gi stand sidi MLA na represent tawbudi yaro heb party gi function aka sagi ma office bearer mako maru de leidna ma represent tawdori ne ko admai tawdna sagi moi party gi stand de akhoi tabu ude aduga MLA khatang da injal laga tawbudu su madudi yaro heb ko aduna hoji party gi oina am samna habda congress habse sing da su tam da su leini BJP ji sing da su tam da su leini adu ta ga di mu ko gi oiba stand am de khoi da lok thok khum thok tro thoiba ko CPI ji sing da su tam da leini madon any political party ji sing da su tam da su leini ri ba ngak tani na mado appeal am to bum ju thoi adu ta seng na ta ga di adu da yaw da ba sai gi ma gi local party leina ko kuki gi su leiri amma gi su leiri amma gi su leiri sida su ne peace ki appeal ji tawbiyo hadna khune tawhon bam sange ba ko okay thaga su so jamaro ne political party BJP obi congress obi any political party the yaw si khoi gi every community si political parties the yaw have tare ko ching gi communities obi khoi gi valley gi communities obi hai political parties even BJP da su congress su yaw yaduna community sing ji khaidok na amata khoi gi masi khena thamdana ba tare communities ki khena thamdana political parties as a one frame amoina koigi peace program da mukta wari chanaba aduga dialogue toba aduga process sida peace kilam sida sanction no khona bagi achaw stand ama achaw wari ma decision am lawroga thok toba sum thok tai ha wo hamduni Bupenda laksaning bi hojik si ruling mai kai dagi low keep role si since day 1 2023 gi May 3 thokiba Manipur Irang sidagi horga mkoi low keep si miam gi hena sokpa hena misimna thokpa sidagi kanna bagi lawpa yam step am ogi targo su koi population transfer tong kiba aduga sigi sinamar morga security with security adequate security piraga ngak se lodab sinamar morga si amu hanjan bada normal se proper da awam oi habani matam dudagi yam immediate or measures na khram khidi phai haina khana rup tar go su masi maduda BJP gi ruling mai kedigi proactive role am de do wat khibagi mami tai ha wo hamdi thambire adubu masida opposition gi mai kedigi su asabu role am di leiri even hajik subunu gi MLA ranjit na appeal tarli asigi post su koi political party gi khena thamdana ruling andraga opposition khena thamdana sigi post da punna sakmina bji mathau tai habni koi MLA ranjit na tori force yam apha kongtang ni machi every opposition da leiri ba andraga ching da leiri ba MLA khojang na follow tawam thoi hom adu ajin aina oja Bupenda lagin ni na more than 2.5 years sida as a Congress party koi gi opposition party na Manipur da peace normalcy program ha da kadai fau yona
opposition ki lom to role si loki haiba question si miyam ne am khangning bo question am oi kamai thami ninga jo pinta hoi haji sahi ani makhai hen gre Congress party ki koi ki Congress president Shri Mallikarjun Kharge ji adagi koi ki leader of opposition in Lok Sabha Shri Rahul Gandhi ji masamak na Congress ki leaders Manipur ki Meetei Naga Kuki Muslim loina yawa meeting ji anirak tau gre Delhi successfully aduga loina na koi ki Rahul Gandhi ji ju Manipur da ahum lak la amine adu hairi si akoina Manipur ki hojik lai isu si anu sahi lakadore adubu ngasi bhokta Berlin Wall dona Germany ki aduaini yam wang na khagat pa khaknatana yamna masai ki bread se sauthora agadi masi yam kui na changadori masi gi se kaidei thoi no hamatam akhoi amaga amagi belonging ne se sumsum wasalakadori ar masi mayam se leitano gi damakta hanagi leram jaga da chalhanba haibasine magi original homes in their original district to chalhanba chalu hai chatke hai kamu khatani adu hojik bobuda welcome tawse hojik akhoi gi deputy CLP leader oibiri ba Shri Kiranjit na welcome tawri haidi akhoi gi la o akhoi gi yum la o haibase sigumba welcome back ki message si masina displaced internally displaced population si jaga khar dai di tawri ba jaga khar gi mai mahaki honorable MLA oigera makhoi singduna welcome back ki message se Shri Kiranjit tawna pirakpo oiragadi in good sense ta magi politically kaino natabida politically motivated natabida adu oiragadi masi aikoina masa gi yumda hanbasida yamna achobu mateng oigani adu masung practical su oini ba adu hojik se hoi adu hairaga MLA adu nandra political party da loina inthoka to natiba maramdi kaino masi state habam lai ba say for example ngasi Prime Minister se Rahul Gandhi oramaba Congress ke CM se Manipur ke Chief Minister se Congress ki MLA oramaba wari boba masi thom da busu yaiba that is also a point adubu sigi se thokreba kari maram dai thoi no habjidi aikoi commission of inquiry ki report wali 2026 tamu he thokreba Ministry of Home Affairs na sem ajel lambag commission of inquiry gido adu lakri hai gidi adu thoi dan thoi hai basi ju yamna officially proper oidia adubu but nevertheless haju aikoi ni yeng adu se kaino da sugnu gumbasi da di irang hobo ju thekna hoba hai bidi 3rd of May gi hore sugnu dari somewhere in 14 June hai aikoi gi ngasai gi May gi tang 23 kunipan de amu hore haire adu ai area adu da adu numit kun mari rom se peace committee semaga MLA Shri K Ranjit ki mahade peace committee semaga at least maintain bukti tawram me peace se aduga matung da irang kai tholak pada gidi yamna thuna June dagi June gi tang 13 de hai relief camp hangba hore sugunu da adegi September ki 2023 gi ko September gi tang 3 ta koi gi shero rom relief camp hai bdi resettlement se dum hau greba tawbodu hauji ki film da lao hai bgi kai no sidi yorum driba adubu masi pura makse ko in good sense the good faith ta tawbam mathau tai the point remains is how je koina hangdoi si political party na peace restore to ba haibase political party ama oina demand phaniam tawri samna harbada akoina aseng ba pamjaramadi Congress ki high command akoi gi Congress ki national central leadership tagi haure harga matam amadadi president rule thamamo hairamine adu president rule sidi thenga lakpane 2024 gi February gi tang tarahumdoi de lakpane thengman greba adu karigumba May 3rd 4th je thomaga May gi mid adwai de president rule ambo ergadi phibam se sumaina oiramda su ya 2025 ki February tarahumdoi 2023 gi PRD 2025 yes adu karigumba PR sina May 3rd thome aduga May 3rd thoe aduga May gi 2023 May last week May mid adu aja la amba taragadi ngasi gi phibam si oiram da su yai haibane adu da ne ba koi gi Congress da president rule je thamme na thamga yam thengman grai je maram di 2023 da Supreme Court case mayam taw adu da Chief Justice matam du gi Justice Chandrachud na bukta law and order si pura puri collapse ore en hai gram ne ba adu ba hai ne ka ju president rule thamgi bana ti ba but the point is Congress ma kai di hojik si press mandate lawi apa yes kari no hai ba si press mandate ki demand am lai si kari banam kari kino hai ba matam si da yeng bi ba hojik
MLA sing tawbang amba mayamam leire MP sing tawbang amba adugi MLA MP khakta na tawbang amba mayam su leiri kana tawbang amba assembly na tawbang amba parliament na tawbang amba adugi assembly do ngasi di akoi bhamandre assembly se haji bharat sarkar na hai sina masi suspended animation da thamme haire akoi na haire sina hingi bra sikri ba haibagi wahang da question manga manipur gi rajyapal se da question ne pisangre tha ahum hendokre siri ke megachandra manipur pradesh congress committee ki president among MLA ma samuna pisangre hajibu responsibility hingi jo hai cd jo hai hingi jo hai cd jo hai aduga somdana president rules sunjum sangdor eba extension sunjum taur eba ado governor hai je kanano sengna hargadi bharat sarkar tharakoni bharat sarkar kanano prime minister modi amit shah home minister makoi je kanano BJP ne aduna haji governor hai basi BJP ki sarkar na tharakpa mioi ba amane position ne ba aduna akoina governor na machi tawi tawdi hai basi di amit shah na tawhaning da ba tawraroi governor na prime minister modi na tawhaning da ba governor na tawraroi matam na hanagi chief secretary na handaki sahi sida masa masa yumna janghalo hairamaga adu hairu bdagira ba adu ki chief secretary PK singdo replace tok tho khakra hajiki anoba chief secretary ma hapai se aduna sipuna muji kai thok ibano hairagadi lairiba governor sibuk serious oirabra governor sina suppose internally displaced person se yeng se ba akoina di masi district ki oina su khanai ba district ka loin tokraga family buk divide tawramne ba husband ka wife ka divide tawramne may 3rd and 4th sida husband ka wife ka family sida husband ka wife ka belonging to two different communities oi bagi separate tawgidana husband ka wife ka makhoi na leibham du da leiba ngamdri bojik pho adugi manung du da wife si gi jawre husband si gi jawre still lemina wasu dum yawri yo no the point is imphal da or jingda valley or jingda aduna high de basing chumnagi ordinary person nati IS oiba minister oiramba makhoi bukne ba chumnagi jibiga tanjaba nataba IS oirabagi family da nupi du ga leminaba ngamdaba yawri ne ba mantri oirambagi family du da nupi du ga leminaba ngamdaba yawri ne ba sigi se manipur gi mayamna khangaba wari ne ba aduna hajik si masi kangbu kharda di akhoi gi sigumba family se akhoi na de mo hairi ba internally displaced person se mi 60,000 khaktane na whole manipur ki population around nearly 27 lakh se internally displaced tawragumane maram di chat pa se karam te yanadre ba aru chat pa yana handri je yana han ge hargadi governor ki role adu home ministry ki prime minister office ki role se am darkar leiba asida opposition leiba aikoi di law ne ba question hang bane ba aduna ne ba BJP sina sahi ani makai helak pasida ngamaktrabani na assembly ju tawhandrabani na di job tawro hingi sire ju haidrabani assembly ju siragumani adura anoba fresh mandate ama tawrasi pamjaba manipur prajana pamjami du khanjarasanu si minister ju oijarasanu hai basida kiningai masa oideba adu kandu maramdi asengba peace to lakani ba okay thaga seri mathang round lak si Wahengbam maroi na hojik lai si oja Dhanabir hojik si political party singi roles have kanda hojik si ruling gi makai digi su lom thok role loba kanda asoi ba kharle bitar su opposition gi di makoina thoidokna ka haina ruling na lobu ngam role lobu ngam da bi pot am lebani na makoi gi makai digi da lom thok role di lodi have pot am le ado lai wa hom de hojik si state pan ba su bi center do lai posi almost same kan amatani ha ba da state lai si PR government si koi BJP gi ne ro singba ado ba center gi government sina salai ri ado hojik lai wa hom de koi political party na low role si ruling party na manipur the peace problem low role si hojik bok ta changsali ba recent political development da haraga BJP MLAs si unaraga New Delhi da pangthokki mi fam ado da peace ki problem wa hom wari chanaki ba si china dum loira ba political party gi lowum tho role si dagi hen ba beyond this khoi gi kadai fo yong na lobu ya ba me ama lowdna lei ba gi have question ji kamai tham meaning kadai fo yon political party na lobu ya lalpal khoi kano se khoi gi miyam sing sigi apamba degi moi gi khonjel moi gi voice moi gi aspiration je masi punana balambi amale adu khoina political communication ko sigi political communication is the main role is the political party and CSO
moina daneba miyamgi apamba miyamgi voice protocol miyam di kem tor oibako hoi pharak tar kan laurga khangbadun amani dina aduda political parties na mohen maru origin moina power yaudineba political parties kembuna te power tanaba kangbuni organization amani political organization amani in order to get powers go power pain na power ji long na honaba political organization amani ada moina power ji cry de par ka do ha do hoin moina actor myam jing ji vote kar ga semak pa political actor myam no to duine ba adu buni khoina MLA MP ga haris ko ada manipur ki context di national party hire di party ki hierarchy lai high command lai ko aduna state ki party jing ji gi political party jing ji gi mi jing ji yamna hai singba ya mong chana koi convincingly fazana thamba aduga yamna phidam ningai oiba moiji ubada adum yamna nophet toroga kaushinba mi oigadabne ba khoigi es masina kaidoram doino ga haibagi thak to mi ji oigragadi yam handana yengne ba national party manungda laiba party miyam ji state ki ko ada manipuri context ti yeng kan di manipuri context de oja koi khulai pai ba sina political party ji ngam ba ba question ji ne lai adu su point lake aduga oziki khoigi political parties di 3rd May gi mamang dagi moi manung da amta tinaya da la amne ba disorganized phasana we ba ko aduna sigi sida any organization sida planning ama soidana laini moi planning ama soi laine ba any organization da political party gi moi planning ama laini ko aduga organize torkani planning du phasana tawnaba adugi matik saba meaning mafam chaba da mi sindong narkani adaidi moi myam ji cooperation coordination pirakani aduga mayam jing ji report si phasana assess toraga chief sina amu ano policy program semba party ko igara leba ke igara loi tawgadone ba adugi damakta ju moi paisa budget ka kai si formula ne sigi formula ji manung da loina ba organize tawdoine ba ko akhoi gi di kaim leitre okay kaim leitre di ai di kaim tawgi de hai tare khoi political parties na kaim tawgi de individual na khara tawne individual na khara tawri ba MLA singji karam manoda mai affected jaga da le bijing du aduna ranjit no hona bai se mamu hona ba yor morene location ga tawri ado party gi oina di tawdre party ko hoji ki oja ina laksini BJP ge hairo mandal level da moi gi leiri adi congress ki hairo block level da sing da dum leiri BJP gi ju sing da mandal leiri sig level sida koi dialogue tawna na ba du PC langna ba wai sanai possible so tok do potro jan tham meaning se ase sida bera lai se akhoi gi MLA singna akhoi gi si tampaki laiba NGO egara dagi CSO egara lai myam jina mu moiga wari samda pau phonei adu moina paiba ngameba paiba ngamedi haina tanaraga moina control tonaba wari sanaba yaiba control makta haba yadre pau phona bangami adu haina tanaba du yaneba singi namu singi MLA myam jina mu hairi bajing du na moina mu MLA ji control toneba aduna moigi apam du na tana MLA na kem tongomdeba akhogi na MLA na apam du akhogi organization na tor buja yaba aidi santi purna bani ko haise adugi yam chawba khenaba ma leibase masi oiba aduga amoro magi akhogi da khwadi soigrise party manung da ju within the party manung da ju ade within the council minister manung da ju soiraga nungai na bi phim leiba mana leba ngak matamda mana chief minister oi matamda soirise nungai da haibi dawna mateng pangna bi phim da leitreba adagi lebaki yam luba critical oiba matamdadi joint political party mi phang ji kauraga pai habo ani organic intellectual haise aina khangu kyam khangduino akhoi mari puladi akhoi mari gi tongan baduna yam mapung phaba pot di oidana adu bawa kauna dabine ba idi yamna hanjal kauna na bagi hainara bokta se discussion da bokoi phana haina gi dina joint party tawga du to phai kholi gaina adu tawgi de aduna thamjaningi di yam maru ise BJP within the BJP da ko center ki BJP na Manipur gi irang sida kari pami now the question is ko akhoi na kaim to gidre habdi atai na table alpa any lepa amada issue ji matang lakpa issue je masi amamam to na loisalaga sum chalang adabne adu de any issue ta lei roiba ada issue me amje sum lakpa da sum loisan da bida hena
issue semjalaga overloading overload puthang amuktragadi karaida solution porungam duino aduda puthangam daba mongda issue mayam overload tawlise masiju karigino hakanda sembam yawriba engineering tawriba now the question is my issue ja mom taloisalaga solution porungnaba tawya abuda issue je hengatalaga confusion da thammagumba isam samna kudamoina third megi kitang hobuga adum 355 lebudongna loi tawre aidi all this home affairs center no pura pai gre haidabida without any declare emergency lay gragumni emergency like situation like oja ina listening na hojiki oja na mamang thabigo point koi gi chingi sina koi gi hoina khulai pai ba singina koi MLA sing party je control to we problem leib se sigi posi khangna adum control to holaga leiri si MLA sing sina makha ta nam ko election the board kaning bagi tendency me leibra natraga koi je tasinga masigi mayok ta moina lepangam dri sikari no adudi kanoni bot ka ba ngambangam dabagi pot natabdana singi khulai payo mayam jingsina moide hen chawe di kano da su da leriba kadar mayam se Delhi ga pawam pasan phawni ba ai Delhi na haiba ngai loi tawdung tawri ba ngasi bawda ai di moine hire ga tawba to ga tokpa that means on ba moi masenji yanaraga karigumam tawri adunabu sangraba sahi sida kadar lisingani ga sanida lupa lising taru pira laini da adu ta ngasai gi kanu to paw ma phawna da am leira political party ga lenga kar paw phawna da ba question ne kaino BJP gi headquarter da BJP gi meeting da high grisi peace pro no honu hai pot am leira ga khoi sona kan da khulai pai ba su da leiru kangu sina hai MLA sing ji control to raga peace ki appeal ta holak ta ta ga di central government ka political party में लेकर BJP की government से लेकर BJP party जो पाव फोन दरबा या मजब वहाँ ने लालपा अब दा तोक्सन ने बने बा अखोई की MLA जिंदु दा शांति पुरो है जे तोक्सन ने बने दी इरा लाइफ पुनी के नो latest सुगी UPF सु देखी केने सु यारगा government of India का उन्नबदु दा political party अखोई की MLA में उन्नति में मादु उन्नइदना latest magi su zida review to buda point manga puthoidana say internet displaced salan ba highway hangdokpa adegi di violent activities tawdaba adei maruina khoi gi kare tare khoi gi kaino sing se designated camp se sanction ma khosan ba mui lu ya nei ni na signatory woi nei ne ba adu ngasi ba bada adu gi du khaktang hek haina ba matung chewol ama ni leraga implement tawradi khulai me am CRPF to pisan maga yawidana adu loi tawromadi shanti nan woi ni keno okay adu suk dog dog da bida ko akoi MLA ji na moida adu tawdi adu haidi yarodana Delhi na adu tawbiradi adu gi du moina review tawna gi ba akoi na di lokthok piro lehen bira no haire su du ko moina di tawdre adu ko moina anuba review tawre point manga tru hapsale yam thina phaba phajaba point manga tru hapsale adu gi do hojibok tawduna la pase si MLA ding taina ba mota PR manung ni hoji hai bu loi channel adi khulai ju thangjal mani adigi highway ju hangtoni khulai bu loi thamjangar mi jing do loina designated camp da legra ga bu kana thorudana ka doino nan su kangbu kyam leidana kari tawngam doino ada moi da ball kausale ko ne bisam samna moi da ball kausalaga noi shanti leina bo hono aduga leina bo hono ji gaina hai bu di hajin bane ba okay thagasri waja ada ne ko tom chalang sa harami do sali yo me amduna shanti gi de khoi da natabada mayam na handak yana gi bu amtang madum tang implement to biro adu raga de shanti di leini akhoi ju hona jage na haibam yoram diam nungai ni gai do du ne ba